Rojava hem ya bixêr temaşevanên Çarpel Medya em îro dîsa jî rojava hefteyê dest pê dikin. Em hêvîdarin ku vê rojava me bi hevakê xweş û geş derbas bibe. Dîsa ser navê malbata Çarpel Medyayê silav û rêzên xwe pêşkêşe we hemî temaşevanan dikin. Em hêvîdarin her rojekî her gavekî me ber bi rêya azadî û serxwebûna welatê me bibe û welatê me geş be pêşroja me hêviya me xweştir û geştir be. Kasım silavekî temaşevana bike û em bernameyê xwe bidomînin. Evet, silav li we û Çarpel Medya û hemî temaşevana. Hêvîdarim em ê carek adin îro bi saetekî ya 45 deqa temaşevanê xwe ra demekî baş derbas bikin. Nirxandinekî baş bikin û heger pêwîst be ji xwe pêwîst e jî esas temaşevan jî bi nirxandin û pirsyarê xwe bikevin nav civata me em ê bi hev re ez dibêjim rojevek xweştir jê derxin û carek din silav li hemî temaşevana. Gel temaşevanan vê hefteyê jî rojev germ e hem li Bakurê Kurdistanê hem li Başûr Rojavayê Kurdistanê hem li Başûr germaya avakirina hikûmetan û rojhilat jî xwaneye hêvî û bînekî xweş tê meriv ku li wê derê jî rojev germ e. Em vê hefteyê rojeva xwe em li Bakurên Kurdistanê bûyerên ku çê dibin serbûyerên ku hene wan mijara da li nêrînê xwe pêşkêşê temaşevanan bikin sohbet wî warî da bikin. Wek hûn zanin ev danûsandinên hikûmetê û bi apora Abdullah Öcalan ra û hevdîtinên wanê ku heyeta Dem Partiyê serdanên Abdullah Öcalan kirin û piştî wî bi hemî partiyên Tirkiye ra ê ku di meşrê de hene bi wan re hevdîtinan kirin bê Hudaparê bi wan re nekirin û tu agadarî û evekê li nêrînekî bi partî û aliyên Kurdistanê ra bi hev re nekirin, parve nekirin. Binê bûyerên da çi dibûre çi nabûre gelek zelal nine ku her yekê ji aliyê xwe da hinekî şika û şîrovên ku dibînin texmîn dikin li wan wara da şîrove dikin bêguman zaniyariyekî me jî taybet li ser tune ye. Lê tê xwanêkirin di hem hevdîtina pêşî ya bi Abdullah Öcalan ra daxwazê ku hatin diyarkirin û hevdîtina duyem ku hate diyarkirin tenê biratiya Kurd û Tirkan tê gotin û aliyê dewletê va jî teror wê bi dawê bibe wê PKK xwe bi dawê bike û êrişên ew ê hene taybetî hem diwarê civakî da hem diwarê siyasî da wek êriş û dest li ser danê heye. Yani alîkî da dibêjin em ê biratî û ew ê bikin, alîkî da jî guvş û zardariya xwe nîşan didin wek qeyûmana, wek girtina însana, wek lêgerîna, wek civanina pirtûka, wek gelek warî da yani bûyerên ku li hev dû nakin tên kirin dopêr Erdoğan li wane jî peyvê dîsa jî bi aynî warî ew kir em ê Tirkiyekî bê teror û bê çek û bê ew ê ava bikin û em ê wek biratî û ew ê bi hevdûra jiyanekî xweş ava bikin lê ew jiyan wê çi be tu newarê hiqûqî newarê usulî newarê gotin û ew ê da tiştekî li ber çavan nexwaneye. Aliyetînê Partî û Rêxistinên Kurdistanê ew demajoya ku ji bo civandina bîr û raya Kurdan ku ji aliyê PWK û PSK û Hekparê va meha borî da dest pê kiribû ev ne ji bo tenê vê rojevê ji bo pêwîstî heye ku milletê Kurd daxwazên xwe va û hevbendî û hevkarî û yekrêziyekî ava bike dîwar de û xebat germ tên domandin. Em hêvî dikin ku demê nêzik da di van wara da wê civînên civakî û bi kesayetî û ew ê ra li bajarên Kurdistanê li metropolên Tirkiye em hêvî dikin ku wê bi germayî bê domandin werxwane yan nîşanê ku tên diyarkirin werxwane ne ew hevdîtin bi germayî tên domandin kar û xebat
تکرن او پیوسته کو ام ملت کرد ام یک ریزی و یک دنگی خو بگیجن هبودو لهر چا پرس کردستان جوایه اف یک ریزی و یک دنگی پرچند نشی ام نافا صحبت دا بحثا وان دراجی بله بکن لوی درجه او هیوی هنه يعني إيرو روشة كل الدنيا هاتية لهرم أما بيكتن وللدنيا بيكتن فرسنت أكيد ده بيجامة أم كرد لازمها وفرسنت بهواكي جش بربهف بين آليكاري بين آليكار منكو فايدة كي بيجينا ملت كرد بينغاوة كي برب سركفتنه برب بيشفشونه ظاهرة أما دوان ورادا بوير وكريارن كو هنا ام سروانا کی صحبت بکن قاسم واردات تشتین كنت گلک سپاس از جی بخوازم بلکی تماشاوانا نظام خمگین بکم کیف خوش بکم ل هفدیتنا وی داویه کو اوجالان باسا خو کریه بکم کو دبیجه yani اونه بحیلن از و مسئله چاره سر بکم یان جوی امریکا چاره سر بکم یعنی و دیاره کو امریکا نای چوکا آپو جبوی از خوازم هنکی کو باساوی روژه و هفدیتن به اوجالان را و روشا ترکیه و روشا باکور کردستان افسا همه بناوارو که کپچوک باس بکم وقت ما شوانجی دزانن ده هفدیتنا داوی یا دویم دا tam دوی روزه دا او که لبولوی شوتاندنه چه بو اوتولک شوتی و قدر هفته هشته کسی جان خوش دستان ام جوانا رحمت خوازم بری هر کسی بری هر تشتی با عفوا عبدالله اوجالان جی دوی هفدیتنا خدا رایا گشتی گوت کو جبروی شوات وزیده دافیانی کی ندن پشتی وی رایداره کی دم پارتیه به وان اوکی مدیا نیزی پککی را هفدیتنه رپورتاج کی کرد کو دور ده هنک زیده تر نوارو کویان کرد دی سوکا کومگو یعنی نوارو مرکز نوارو که اوه کو عبدالله جالان همش دولت را تایبت دولت ترک را وک نیو اشتا نیو تهدید یاجی وصف خوب ده بیجه که از وک امریکات کار مبکن و مسئله هانی روزه و یک جه او بو راستی او یا یعنی عالیه ما شکی تراژی کومیکه یعنی یه دو آجی و هری مهم اوه کو وقت ما شوان دزانه پیواجوه برای 10 ساله جی دیسا وشارتی بود پشت پرده دا هفدو دیتن چه دون کنه و جارجارنا او پوستاجی وان چون گراوه و جور چون کاندیله پچکی در او بود و جاره دهات گوتن که daha اشکرتر به یعنی یا جی و رایا گشتی پی بحثه کود چه دو چنابه لی مخابن دیسا جوه داره او پوستاجی چنتین دبن ددنا دمه و ترکیه هفدیتنه خواه ناواروکاوی او اوانا سانسور کن کاله کم کن زیدت کن دورات شینن کندیله و هیجی انجام ناده yani te ve mane ko disa de pişt perde da her tişt de meşe ve bimeşe li bixwe emin wek şîrovekare ki ete heviye ki min tune ko ve o calan û dewlet ji aliyê mesela Kurdava ji bo çareserkirina pirsa Kurd Kurdistanê de tune varokek wan tune ye ji xwe eşkere ye yani o calan dibêje ku em ê biratiya gela biratiya Tirka û Kurda û aşîtî bînin براستی شوان نهار ناوان دا تشارکی جی تنه یعنی الباکوره کردستان ترکیه نابرا پککی و ترکیه دا تشارک تنه tabi heviyame heri mazine ve kodkar bel kandile le başure Kurdistan PKK beçek bike ya ji PKK jurdarxe belki ev feyde ki bines Kurdu Kurdistaniya ra ya nexwe dve hevditine dve pevajo da Kurdara tişteki ereni xuya nake جخوا آرمانجا یکم او بو کل روجاوای کردستان هیکو تک نچو بو بشار اساد رجماوی جی
دخواستن که قنالا آپول و داره پیاده و کساده به چک بکن و ام بیجن به هر آوای چکی وامدن دانیتن لیبل پشتی روخاندن روجف گوریا و تشتی که ترکیه هیوید کرد او تجی دسته وان درکت هر چقازی هفدیتنه وان هبن ام بیجن هم به آپو به درو دوره ویرا به حواله ویرا کندیل را یا به örgütün وی Avrupa را یا جی به دمیرا انجام کی وای کویت کاربه هر تشتی بسری خو بکه و خود د امر دولت ترکیه د الگور امر وان پیکاتیا بینه زیدتنه دور دا که خوشیه که کو پشتی که مسعود سروک برزانی و مظلوم افدیج هفدیتن ری با آلی کی دنه واد چه و با آلی هیویداری واد چلوه ل امبیجن روجاوای کردستانه هم هیویدار و تشته باشتن جه درکevin که تو فرموتجی دوام که همه جارک دن سری بکر نه از برای او بکم تابع او شواتا کو چه بو yani کسین کو دوی داره من او کر سرساخیج مالبات مالات خوازم هیویدارم شفا خیرج بریندار و ایکو شوتی نرا و هی ساغن جوانا شفا خیرت خوازم بس جبو تماشاوانا اینترنت همون ve haftayı zede başına cemde tam da heyecanı da cemde lebornavet xwazim memkune ve hafta peşa men serras bikin heviya şirketine beguman ha Türkiye çi dixwaze Türkiye her berpirsiyarên Türkiye dibêjin em çek şer bidin rawestandan begum şer li başûr zêde tune li والله روجراتا نافين تشدبه بتايبت لعراق وسوريا كو هيزن ايران تنشكاندن عراق اجتكاره والله كي مازن تشبه لبيشيا تركيا تشتمينه يعني يكشي او شرن كو بافچونن كل ودره هي حيانها دولتا تركيا دكشان نافا اخا دولتا سوريا كو فرمي دولة سوريا ودولة العراق يعني منطقة كردستان واندارا قالوا جار جراجي قنديل ياجي او جبن دربا باندوري دكارا آلية دنه داجي بخبطاندن زرارة كيجي بجنة تركيا دوی واردا ترکیه از باور بکم بالتوایی دخوازه و مسئله به هوا کی دنه جبو خوب بخبتینه هرچند ve daviye tane bahsa benya xate dikin yani Kurdistana başvurun roj ava dikin lüve derece vekun zanın danu sandırın devletin Avrupa Suriye ra çunu hatna ki gelek germeye hemi velat veziri valin derva berpirsiyare wan danu sandırın wan Suriye ra gelek ve naberim هذا قوات يسر حكم او هزي محتاجه درباي واري ابوري ده محتاجه دربايا واري افغانيه ده محتاجه دربايا كو درباسبويه كي وانا جندل هي بداعش و بطالبان و ابرا دوی واري داشي پشتوان نراسته دخوازم وان بويرن كيفن شترخو بشكل راكن دیوار داشته او محتاجن نرم خانه لی وقتا معرف لجغرافیا سوریه دنره yani hem ایروژی yani دو خانشاندانه کی دیسا درزیا چه بو درزی وقت جغرافیا کلجی کینه کوی رو هنکی آخوان İsrail ketiye pişta خوب İsrail jip çeki kiredin alavi herçend revşeki wana şikasti ha beji de vek coğrafya destevandana Kurda coğrafya ki destevanda Amerika lüvederine heza heta şeyku iru Şam'e xistiyet destexu be hava ki xwazayı nikare vek bandora ki diktatoriyel لسر حكم بمنه زحمته يعني واري ابوريا واندا زحمته واري درباسبويا واندا زحمته واو بيكاتين كل وي ولاتي هنا
داره هنه اداره کردن وان دا زحمته لی و روشهانه و چوا پار و بکن چوا بگیجین کو به دولت در و راجی لحظه بکن دوی وارده گفتگوی گل گرم هنه همی دولت دنیای ایرو کرد دروژه ودایه همی عالی جبو ترکیه جی جبو سوریه جی بالا وان دکشینیم کو پیوسته روشا کرده بپاراستن روش بین پارزاندن و zarara ki negije milletê Kurd li wê derê bêguman ev wî warê da barekî mezin dikeve ser milê me Kurda ku em li wê derê jî yekrêziya xwe çawa karbin amade bikin بله ew danûsandinên ku îro hene li ber çav û bin masê da qasek ku em dibînin em dişopînin danûsandin baş hene hêviyên xurt hene ku li başûrê Rojavayê Kurdistanê jî yekrêziyekî Kurda çêbe ev devera hanê bandorê li her çarperçê Kurdistanê dike ji ber ku Rojava Rojhilata navên da çûyîna behsê û îdarekî nû wê li hemî Rojhilata navên bandorê bike û bi taybet jî ser mesela Kurd ev ê bike bandorekî mezin bike aliyê dinê li Bakur ev danûsandinên me Kurda ku niha em germayî gelek germ çûn û hatin û ew ê dikin ji bo mafê me enendik mafê me demkî be jî rêyekî veke duy warî da xebatê me ku hene em hêvî dikin ku bandorê baş bijvîne ji ber ku li Kurdistana Bakur nava xelkê da hêviyekî gelek mezin heye û lêgerînekê heye li gorê bayê ku were ew dikarin هيك تتجملي از آلیکاریا تبکم هيك تتجملي بریکو ام وگرنه باکور کردستان جیه دلخوشی لباشور کردستان هيا کو تشتي هفديتنا سروک برزانی و مظلوم عبد براستی دل همی کردستانی هر چار پرچه کردستان و جهان خوش بو کو لوی داره یک ریزی نامالا کردا و تسیرا که مسعود برزانی لوی داره و بخوراج بو پیشروجا کردستان تشتی گلک ارینی بینه جخوا نزا از بیجم تماشاوان اج تعقیب کریه دو روز بره رزدار سروک برزانی به هفدیتنه کی روزنامه گرارا فکر خپل سر روزاوای کردستان دیار کربو کو gelek ereni bun o piştgiriya ve deret ke her avay piştgirit ke debet ta avay eme renedin kol Kurdistana Rojavay Kurdistane ba avaki şiddet zulm nahkilwan verekirin le haya mümkün be peşniyara ve eva ko bariya aşitiyane evre çareser kirin jixwe vacib askir yani mesela her şey mesela Suri çava mesela Kürdistan'a bir mesela ki navnetevi na mesela Suri pişti tekçuna ev ke zêdetir biye mesela ki navnetevi pişti tekçuna beşa brasti ev der her çıkas caradî me baskir ve her çıkas Türkiye ve der xwe mezin hesab dike tekiliye xwe xurt hesab dike û ka ko heta şew colanî de emrê da bin wa tiştekî wa tune yani ew tev ji bo siyaseta navxwe ji bo quwet bike li hundirû wan tişta dike ji ber ku تشتهاری اشکره و فرانسی و آلمانی و امریکی جبو یک رزیا نوا کرداش عبتر او دخبتن جبو وان بینن بعض جبو بی یک دنگ هر نه شامه یا شام بی یک دنگ وره باوان وقتی وره باوان یک دنگ بن اویا جیه دلخوشیه از دبیجم گرکی گشبینی مکوید پیش روجاوای کردستان و سوریه دا و کرد تشتکی باش بدرس کنکو هری که مایی و هری کم لسر آخا خب ببین دستلاداری دیکار ناوی و دستلاداری چطه گوتن جبر کو ترکیه ضعف دو آواکی تند لیدرینه و پککیت که هنجت از باور کم و مثلا پیده و امریکا و هنک شرط انکسی جی هنک و آواکی جوی داره پککه جوی داره دور بکن یعنی بناو جوی پککه جوی دور بکن که ته هنجت دست ترکادا نمینه لوی داره ایریشی خب بن سر روجاوای کردستانی نه خواستم يعني
mesela PKK mesela Irak'e başgire dahi. Mesela yani ne tanıp Türkiye başgire dahi. دو پیر سرک کمار عراق جبو مثلا سوریه و بویرن کو به کردا و گردایی و اوه اشکرا کر کو او نابنجیتید کن نابنا حتی شی و هیزن کردی دا نابنجیتید کن ایرو وزیر درون ترکیه سردان عراق دکه gerek van damada lüve dere veya serdana evke سرک وزیر عراق و وزیر درون عراق را هفدیتنا بکه سردانا کردستان ناکه وان دانو سندنا حیاجیه که او پولیتیکا هفدیتنن حکومت ترکیه و عبدالله اوجاران باجی گردایی حیاجیه که با و منزانن و نابره دا حکومت کردستان هرما کردستان جی بر با آواکرنه پرسکره که نوان دانو سندنا هما بیجا صدی نوت و پنج حل بونه وان روژا مهوی دیکن چاورینه که حکومت که نو کردستان باشور آوا ببه به هفو دورا لحف کرنه اوه روتوشین داویه دانه ev jî bûyerekî li ser rojeva hem Türkiye hem Suriye hem jî aliyê Îranê bandorê nîşan dide danûstandinên germ nava welata de hene aliyê dinê li rojelat hinekî dengên nû tên me ku danûstandinên me yên ku Parti Demokratîk Kurdistana Îran rajî hinkî tiştan nîşan dide تي قوتن كو احتمال هيا مداخله ياجي اريشكي يا زوردانكي قالك مازن لسر ايران تشبه او هزا ايران كل درباتش كاندن وك لفلسطين ولبنان وسوريا وعراق ويمن ولدانكي او هيا جيوي هرم كردستان باندورا كي كردا وخورتر ببه لإيران جي دكارا اف باندورا كي قالك ارني لسر PKK'nin İran'e tevayı bikevu tay bezboma PKK Kurdistan rojlata pengaveki biavetin divan rojen davida danu sannaki gelekler bena hemi parti u aliyen Kurda rojlat vahayi o droj seroj bere Parti Demokratik Kurdistan partiyen dinera civinin kirin û bi hevû dûra gazî kirin ku li hemberî îdama darvekirinan xwe nîşandanekê bikin dikandar dikanê xwe bikin bazar neyên vekirinê te û hemû tehdîtên Îranê ve hêza îslamî jî ku em dibînin her roj insana dadixînin bi sûcên cuda cuda bi egerên cuda cuda insana dadixînin îdam wek fabrike dixebite qet nasekine û li cem êrîş û zordarî û hovîtiyê Îranê ev dalxandin jî biya wek polîtikakî rojane piranî yani li Kurdistanê bajarên Kurdistanê xwe nîşandanekî baş hate kirin gerçi piştî wî hinekî însan hatin binçavkirin û ew ê gelek dikandar û ew ê lê ew berxwedan berdewam e danûsandinên hêzên Kurdistaniya jî li Îranê berdewam e yani rojelata navin dikele yani hem li Iraqê hem li Îranê hêvîdarin ku em hêvîdarin ev kel bikeve berjewendiyê Kurd û Kurdistaniya ku wa diyara wa xuyan dike lê dixwazim tiştekî bîra we bîra temaşevana bixînin ku provokasyon jî berdewanin wek hûn dizanin du roj berê sê roj berê li Başûrê Kurdistanê ji aliyê PKK ve herçiqas PKK inkar kir roja pêşî da jî ku du pêşmerge şehîd bûn yek jî birîndar bû ji van pêşmergê ku sînorê Iraqê diparêzin yani ê ku ji aliyên merkez hikûmet ve hatine tayin kirin lê benê bi xwe seda sedê wan dibêjin ku pêşmerge ne yani çine Kurdin ji bo wî ez dibêjim dîtin ku têkiliyên Kurd û Kurd têkiliyên em bêjin Başûr û Rojavayê Kurdistanê têkiliyên Kek Mesûd Berzanî Serok Berzanî û Mazlûm Evdê berbaşiyê ve tişin hemen destekî tarî kete nav xebata ku vî karî vê van karên baş provoke bike
ام هیویدان کو اف پرووکاسیون نبه سبب دجیتیانا برا ام بیژن جارک دن تایبەت ڕۆژاوا و باشوورە کوردستانی ئەو هەفدیتنێوان و ئەو هەماهەنگی و ئەو دۆستانیەوان بەردەوام بکەن لە جێ شەرمەزاریەیە divê merov şermezar bike kocarek din PKK provokasyoné wan neke li Tirkiye nikare provokasyona bike diçe vê carê li Başûrê Kurdistanê provoke dike ji bo Kurd tişt bi dest nexin divê divî warî da jî merov hemî Kurdistaniya bala Kurdistaniya bikişîne ser wê derê ku wê derê bi awakî tundî şermezar bikin û rê nedin ku PKK carek din provokasyonê wa li hemberê Kurda pêk bîne ê di duwa ciyê dilxweşiyê carek din xwe cara din me gotû tê bîrawe jî me gotû ku ev sala 2025 ve sala Kurd û Kurdistaniya wa bûrva diçe bi rastî wa li Başûrê Kurdistanê jî hêdî yek rêzîkî baş wa diçe Partî Demokratîk Kurdistan û Yekîtî Niştimanê Kurdistan ji bo avakirina hikûmetan û ber bi encamê wa diçin do berpirsyarê her du partiya jî diyar kirbûn ku gelek nêzî hevbûne di gelek diwara da jî li hev kirine ev jî tê wê manê ku têkiliyê wan têkiliyê hikûmeta Herêma Kurdistan û Bexda car carna baş dibe ev meselê mesela paşte dayîna mafê wanî hê dema Seddam ku ji wan standibûn teslîmê ereba kiriwan zeviyê wan û mal û milkê wan hêdî biryarek hat dayîn ku paş ve bidin ji aliyê diva jî meaşa naşînin li Kerkûkê petrolê diçin biyaniya ra levevkarî dikin ku ji bo bi destê xwe bifroşin Kurda ji nav wî karî derxin ev jî tê wê manê ku Kurd nav xwe da yekrêz bin wê gelek tişta bi dest xin mafê xwe kêmanî wan mafê xwe ku ji destûra Îraqê destûra federaliya Îraqê tê wan mafê xwe bi dest bixin eger yekrêz bin bi rastî jî wê bi dest bixin ew gava bi hev ra yekrêz bin gava bi hev rabin dikarin bi hev ra piştgiriya Rojavayê Kurdistanê jî bikin dûr da jî ciyê kêfxweşiyê wê çêve heman demê hûn dizanin piştî ku rojhilata navîn ev rêxistinê terorîstên taybet Hizbullah û yê Filîstîniya têk çûn piştgirê wan Îran jî têk çû tê wê manê ku yanî evê ku di rêza terorîstiyê de ne hêdî dor li wan teng dibe ji ber wê yekê divê em hinekî din ji bala xwe bikişînin ser yekrêziyê ji bo ku ji van hevdîdîtina ji van karên erênî encamekî baş derxin êdî wext hatiye wextê encama ye li virê tabî we jî behs kir ev mesela hevdîdîtinê Tirkiye û Ocalan da meheqeq yanî tenê ne PKK û APO û dewletin li vir da rolekî mezin xuyan dike ku dikeve ser Rojavayê Kurdistanê carek din hûn dizanin ku temaşevan jî dizanin di sê care eva berpirsyarê hikûmeta herêmê têne Tirkiye bawer kim îro sibê jî Wezîrê Dervayê Tirkiye diçe Îraqê wê li wê derê ez bawerim ku wê carek din bi hev bi Kurdistaniya ra yani Başûrê Kurdistanê ra jî hevdîtina bike yani her çiqas xuyan dike Erdogan diçe Kongrê Partiyê xwe dibêje na em ê terorê bikadînin armanc ew e armanc bêterorkirine nizam çiye bûye lê belê ew jî dizanin yani ew dixwazin ku di noxtakî herî kêm da vê meselê berjewendiyê wan da Kurda zêde be dûr da bi dawî bînin lê wê di vir da xuyan e ku wê Kurd û Kurdistanî jî alternatîfek li hemberê Abdullah Öcalan û hevdîtinê wî bi dewletê ra ku zêde tiştek xuyan nake di berjewendiyê Kurdistaniya da wê ji vir Kurd jî ji xwe re encamekî şê bistînî wê neqayîl bibin ku berpirsyarê wan ne tenê Öcalan û ya Dem Partî ku di bernama wan da ti çareserkirinek pirsa Kurd û Kurdistanê tune ye Kurd ji xwe re hem Bakurê Kurdistanê li alternatîfa digerin hem jî ji xwe re hevbenda çê dikin hem jî ji bo ku PKK û Abdullah Öcalan bi her awayî em bêjin hevdîtinê wî tesîrek nehênî li ser Kurdistaniya nekin divê her Kurd şiyar be her Kurdistanî şiyar be hazir be hem ji li hemberê dewletê hem jî li hemberê alternatîfên Abdullah Öcalan ev bike wa xuya ye ji we jî bas kir dîsa li Bakurê Kurdistanê ji aliyê PWK, PSK û Hek Parêva
خباتك دست بكريه هدي بر انجام واتشه و به پارتی KDP ترکیه و باکور راجی تکیلیه خو خورد کرنه رخصنه سوی راجی خورد کرنه لدوه او آواناجی بچک دست خو زو بگرن یعنی تزانی ترین وقت ته استاسیون دماوی هی الهویا مرو ناسکنه گره مرو الهویه بکو هما وقت راوستیا مرو خوابا وجه ترینه جبوی بانگامل کردستانی هل بانگامل سیاست پارتیان کردستان باکوره کو زوترین روزه کی در کون کولانا و ناراضی بونا خابینن زمان و بیجن کو او جالان و دولت ترک بفان تشته تین خویان او ما تمثیل ناکن و او نکارن وی پرسکریک چاره سرکن پرسکریک نتوی جغرافی و هری ام بیجن ملتیه دوی کو بوی آوای وره چاره سرکن جی اوه کو ماسه کی وره دانین آلی کی دولت ترک آلی کی جی کرد بن آلی کی جی چاودر در واه بن کو جبو د پشتی هفدیتنا دا ام بیجن کی پوشمان بو کی آخر آکر دیار به اوید نازیم مداخله بکن اف جی چیه یعنی دوی کرد بخن ناوروک آخر تشتین کو دمک نزیک دا تین چاره سرکرن گوراندنا قانون بنگهین هبونا ملت کرد işte embêjin efu ki siyasî am zimanê perwerdê zimanê Kurdî zimanê Kurdî biber zimanê fermî û tiştê wayî ku milletê Kurd û milletê Tirk demek Kurd da dikaribe qebûl bike bi vana were dest pêkirin an nexwe yanî o calan û dewletê li hev bikin jî 100 salê din 100 sal berê çawa Tirka Kurda li hev kirbû çi endamek jê nestandibûn ve jibir jî tiştek derine ve carek din yani 40 sal berê PKK hat ava kirin berê wî dîsa pirsgirêka Kurd û Kurdistanê hebû PKK bi qede jî wê hebe eger çareser nebe ji bo wî em hêvîdarin ku dewleta Tirk jî dev ji siyaseta xwe wî 100 salî ber de û mafê Kurda mafê Kurdistaniyayê rewa bi wan re rûnê li ser çareserîkî ser em bêjin rêkî demokratîkî siyasî çareser bike hêviya Kurdistaniya ev e belê fermo niha tu bûyerek tune ku bi hemî encamê xwe yekalî be yani van danûsandiran jî herçet be birave be bêguman encamê wê da aliyê erênê jiyane yani aliyê nehênê jî hebin aliyê erênê jiyane yani wek mînak eger şer raweste en hindik ew devjeniya ku li Tirkiye tê kirinê raweste wê ji bo karên xebatên siyasiyên sîfîl rê xweştir bibe yani aliyekê aliyê dinê di hemî kara da ê ku li dijin nava Tirkiye da jî nava partiya da jî nava PKK da jî nava dewletê dinya da jî li hember derketin jî heye lê rojhilata navên yani bûyer û kiryarên ku jiyan ew dike bixwazin an nexwazin hinekî ê ku hêzin van dewleta van ewa mecbûrin li gorî rewşê ew jî tev bikerin li gorî menfeata xwe en hindik bûyer û kiryarên ku çê dibin bi îrada wan an bê îrada wan her yekê ji aliyê xwe da lazim e bixe دوی وارد آجی ترکیه مجبوره هنکی گاوا باوشه مثلا شر راوستاندن و نظام ترور و اوه ویداتر هنکی گاوا مجبوره باوشه ریکی ریبازه که پیشیا ویتنه یادنه دولت امریکا ایرو استراتژیا وانا جهانه که خانه امریکا تنه بگرانی چینه دایه هم برای خو دوی وارد اداره نویا که امریکا هاتیه rojhilata navên da dizaynekî pêwîst dibîne mecbûr dibîne hem ji bo parastina İsraîlê hem jî ji bo li karê xwe dinê vala bibe mecbûr e ku hem mesela Ukrayna da piçekî gavên bavêje ku piçekî raweste û hem ji rojhilata navên da ev serkêjiya ku İran li herêmê dikare çêke mecbûr e gav bavêje ev gavavetina mecbûr be Tirkiye hem politika xuya ku bi PKK û şer û pevçûn û teror û van pirsgirêka hinekî nerm bike aliyê dinê da jî mecbûr e nava xwe da jî hinkî gava bavêje ji bo ku bûyer û kiryarên ku rojhilata navên çê dibin karibe jê feyda werbigire en hindik ziralekî hindik jê
ببینه لی جبو ما کرده دو آلیه یعنی یک چه هیزامه یکیتیامه یک رزیامه گرینگه و لازمه دملدست چه به نتنه لباکور لهر چار پرچه کردستان جی هم پنگاف دیواری دا هنه يعني خباتن هنا دیواری دا و دنگن خوش هنه لی همی آلیا داجی ام دبیرن ام پچکی درنگن ام لدو دمشن گرک ام پچکی لستر بن يعني وقت گوت ام درنگ نمینن گاوا کو ام یک بن یک ریز بن جبوير عم بيتر كار فايدة بكر يعني باندور عمال صار بوير عم بيتر هبه بتركيا مجبورة حكومات تركيا مجبورة ما هيج الكردة بحسبنا تفكر الكرد بحسبنا اوان روجا في حفتا بوري مثلا سروک تجارت اوده دیاربکر گرچه ما شکی چکرن چون انقره دخوازه وانه اوی تنه مثلا شر و پفچون و سکراندن و اوی بو دیار دکن یعنی شر و پفچون واره آبوریا کو پیشسازین اوی جی دکن جبوان جی گلک گرینگه اف دزگین سیفیل کو هنه دانو سنده وانو پارتی و رخصتن کرده جبو یک رزیا جواتا کرد گله گرینگه يعني دیوار دا لازمه ام پنگاون باش باوجن و پارتیان مجی مثلا دیار کرنا پارتیا ولات پارێزên Kurdistanê ew hebû ku danûsandinê xwe bi van dezgehên Kurdistanê û derdorê re geş bikin ciyê ew ê kêfxweşî ye em ê vê dikin ku demê nêzik da di wan wara da em ê dengên xweş bibîsin dengê xweş bibîsin yani bikin û bûyerên ku li Kurdistanê teferruatê ku çê dibin yani ev êrişê ku çê dibin bêguman ji bo şerrawestandin di nava PKK'yê hemî ne saf ye ne yekdeng e çawa nava Tirkiye da yekdengî tune li ser nava wan da ji tune ya dinê jî bandora dewletên derdorê jî bandora İranê heye bandora Iraqê heye Heşî Şeibî heye Êdinê heye her yekî aliyê xwe da bûyer û kiryarên ku dibin aliyê xwe da dikînin û bêguman yani ev rewşa ku li Kurdistanê rojhata navîn çê dibe em Kurd heqê me tune em bêjin bira dezgehên derva midaxil nebin yek jê jî pişta me dezgehên derva girîng e yani وقتی مداخل دروا نبن کاری ما زحمت‌تر دبه یعنی جی خوازاییه که ایرو همی دولتین دستلاتدار همی بانگوان جبو پاراستنا کرده یعنی کرد روجاوا دنیای دانه جبر شر داعشه و بویرن که هی یادن ده حسابین پیش روجه دا ترکیه باوریا دولتین دنیای شکانتیه سوریه تكبر انها شكون واي هاد كورادنا علاقه او قصه حودان كل شيء باوري نظام دنيا ايران شكون ربشاوي خانه جبويجي بيوستي هم الدنيا جي خانه كو بكردا هي بهبونا كردا هي بالدستلاتاريا كي ضعيف بيجي في الكلام ببوره يعني بيوستي همي كردا همي دنيا بكردا هي وند بيجي بس بيوستي كردا بكرداتنه هم اوكو نه وقت دست پیک آخافنا خودم باسا او جالان و امریکا کریا از یا امریکا گویا گلو اوه کو او جالان دشوپینن و حوالبنده وی پشتگیری وی حسکروکی وی نه گلو چه پرسکیش خود ناکن کو اگر امریکا نبیا لروجاوای کردستان 24 ساعت دا و ترکا و عربا و عجما و وانا فر بکرنا فر از ماتمای دمینم کو هوالبند PKK و براستیش خو همه کردستانیا بدل دایه لی تایبت او PKKین او مالباتین کو زاروان شهید بونه ده حبسا دانه ظلم دیتنه گنده وان شوتینه پشتی 40 سالا نقطه او جالان هاتیه دبیجه اگر از چارەسەر نکم و امریکا چارەسەر بکه او جی پرچبونه او جی تکبرنا دولتا ترکیه او جی نظام چیه باشه او شوفگر او جالان او حوالبند وی تشتک نابجن دوی مسئله ده از شاش دمینم yani از بخواه دبیجم yani یا ام نلوی دنیای دجین یا او PKK نلوی دنیای دجین اف چوا دبوا yani دوی مرف جی جوان پرسکه او جی براش خود پرسکن yani و
ایکو تو علا قوام سیاست را تنه بجی هر از یکی ترک پرسکه یکی عجم پرسکه یکی شو اشکره ده بیجن اگر نه امریکا به ترک ما ترک نبیجن اگر نه امریکا به اموه داره نظام بینن چه حالی باشه چما آپود بیجه شونا امریکا حل بکه از حل بکم باشه چما طرفدار آپو جوی تشتک در ناخن جبو کو بتنه مایه کو تشتی کو کردارا مایه بخوازن و فیدا کرداته دا های دوی پیواجه دا یکمین تشت اوه کو براستی آپو برا بی پکه که فصل که وی شری بقا دینه همه مالا آوائی لیب کن ام تشتک جینا خوازن کو اوه نکه جی دلیه کردستانی دا هیا وی 40 سالی دا چد لیه کرده دا کرنه که اوه ایرو چوب کن از وکری بانک کم PKK را برا PKK کی روزه گوهر امیل بری بابرا دوی تلویزیون دا امیل محبود نوان ام برا بافن دوی 40 سالی دا کردار از کردستان را چه هانینه چه برنه و ایرو جی چه خوازن جبو کردستانیا چه هیه یعنی پشتی 100,000 شهید و کشتن و پیفچون و 5,000 شوتان نب گندا و تالان کرن و آسیمیلاسیون و هر تشتی اما اتنه تشتی که نه دروای کردا دا ام بیجن دولت مزنی دنیای اروپایی امریکایی خوازن پیشگیری کردا بکن ویجی جالان بالدکشین سر دبی بحیلن برا او کنکن اف بکن و جغرافیا تیک بچه باشه اف لکرن اف پککی اف چه عقله یعنی بو چه اف برسیوک نادن بو چه کردستانیا با کرد بو چه برسیوکی نادن بو چه کرد بملیونا درنای نابجن اف جامعه ما تمثیل ناکه ev tiştek heye jî destê me da wan jî wê têk bibe 100 salê din em ê dîsa bixwebanin ez bi xwe eşkere vekirî dibêjim karê me Kurdistaniya ye ku PKK û Abdullah Öcalan vê partiyê fes bikin vî şerî biqedînin ez bi xwe ser navê xwe bêjim şexsek wek Kurdistanîkî ez ê kêfxweş bibim bira hiç tiştekî ji me re nexwazin bira bihêlin ev 30 milyon 25 milyon Kurdê Bakur û Tirkiye wê ji xwe re rêkî bibînin meqe ji ber ku milletek ne mimkun e milletek bê statû bimîne û bê vî ew bimîne bira xwedê bela me ji bin piyê me nedeme em ê vê belayê defa bikin ser welatê xwe fermo kekbara niha duwar da jî yani derdora PKK ew ê têkirî û danûsandin insana civatekî ne danûsandin hene merv dibîne insana buwana sohbetê dike yani herkes duwarê da yani bi deng nebejî bi dengekî bilind nebejî danûsandin û lênêrinê wan cuda ne yani neve berê ye ew jî hêvî dikin ku derva û müdaxelat derva û daxwazên derva û hebe û ji te re bêjim dixwazin hinkî pirsgirêk çareser bibin ne tenê şer yani xelq derdora PKK jî ew jî şer ew bûye westiyayî şikiya ye hêvî şikiya ye wextê şer raweste bêguman feydekî wê heye ku Kurd dikaribin warê polîtika da rehet bifikirin lênêrinê xwe pêşkêş bikin daxwazê xwe li ser daxwazê xwe bifikirin yani bifikire însanekî birçî be tenê wê nan bîrawî da be tiştê dinê nayê bîrawî wextê eger pir sar be tenê germ tê bîrawî yani îro em Kurd jî di mesela şer da westiyan e millet tenê dixwaze bira bisekine ev şer duwar da heviyekî Kurda heye yani derdora heye ew tiştekî dinê lê bêguman her Kurdekî jî xwedî daxwazekî ye jî yani bikî jî alî vadber birabe û ev ê ku bi derdora PKK ne jî yani daxwazên insana hene şehîd dane xûn rişadine hêviyê wan ê mezin hene ji bo daxwazan bingehîn ê Kurda û em bawer dikin ew daxwazên lezgîn ê ku PKK di bernameyê xwe ew ê xwe de hanî û bi hevdîtinên ku bi partiyên dinê ra jî mesela bi Hakbar û PSK ra jî bi hevdûra parvekirin di civîn û ewa da tînin zaman hemî aliyê Kurda wana daxwaz dikin yani etîket û ewa lêkolîn jî wana dinîşandan ku Kurd daxwazên lezgîn da hevbeşin bikî jî alî da diba biraber dixwazî ber bi Dem Partiyê bin ê Huda Parê bin ê Kurdê dinê bin wek Kurd wek civak
لداخوازم خوین ملی خودی در تکون حیاجیه کی اوپرانیا کردا جهر کردچه پرسان نتوایتی دناوا کردستانیا دا گشت به افتن نه لباکوری کردستانه لپرچندن کردستانشی هر چه اف لنرین گشتر ده به اجبر کو امکان انسان کو نوک دویه هر کس برای اینترنت برای واشانه دکیجه هر آلی و جواکا دنیای نافخوایی اوه جی جواتا کرد روش بروش بر بشیاریه بر بخودی لخود در کتنت که و ایرو مگوت یا سری داشتی مگوت او گرمایا نوا سیاسی لهر چار پرتشی کردستانه هیا یعنی او جی هیویکی گلک مثلا که ام کرد یک بن داخواز مو و نافنتوایی هیوی مو نافنتوایی نسکی هفت بن خرج ما حساب دکه کبن حسابا بهتر و جی ماجی گرانیا ما کردا روجا دنیای گرانتر دبه هر کدچه گرانتر دبه نکو سبک دبه دولت دشمن ما بخوازن نخوازن مجبورن ان دکن کی ناوا اگر بکه ماسی باشی مجبورن قبول بکن در واقع تره کل پیشاوان تنه و به سرکفتنه جی تره کل پیشا ما کردا جتنه به سرکفتنه الا سرکفتنه الا سرکفتنه دی وردا گوتن خوی داوی یچن گوتنا تجی کرم که بیشه داوی برنامه خو yani aslında az hey germ bubum eskern teferruat ale vaqte me tjibu birabe borin birasti yani ev bu yerin dawiye wek insani ji mer nerahat kin yani çoğu da ko hevkas insan hevkas bexem dibin yani جبوي از بانگل تماشاوانا و الحمی کردستانیات کم کو هنه کیدنه جی هستیار به هنه کیدنه جی نتو پروریا خو بینن بیرا خو حیفه يعني ملتا کیکو بجن تنل بر پرچکی کردستان 20 میلیون با او به ستاتو به جارک دن بانگا مل حمی کردستانیا برا خودیل دوزا خودر کون نه وان لستکا اف نکاره شخصا کی که حبسه داید زندان داید افکار ملتکیه به هر آلیه خو به زنگین خو فقیر خو سوسیالیست خو اولدار خو همه کردستان به زنگینی خو دوی کردستانی دوزا خو خودی در کون وقت ویگا تام وقت ویه اگر کو هنک چو ترین چو امپی ترین بازدن از دویجم امی تنه خو بوستینن و سپاسیا همه تماشاوانا سپاسیا و سپاسیا چارپل مدیایت کم سلاوه خودشینم من خوشیه دا حیا هفتی کردنه گلی تماشاوانان برنامه ما ایروین روژاوا هفته به داوی هات و هفته حیا هفته کردنه بخیر خوشی بینن ام هیویدارن به روژاوین گرم و هفته پیشامه مستعبت خوشتر بکن بخیر خوشی بینن